Nyakato agambire ebi obwabiratayayireho ekitebero kikuru ky'ebyobururu omuhoima City ekirikusangwa omuhoima Kijungu Hoima City East Division. Ringa abatezi baita bakaruru nokurora nti tu updating voter register ekurubateeta nkusima mukama Ruhanga returning officer bun register waitu wa Hoima City musangiremo omukyara Asimwe Esther kandi yatugumiza nti exercise kurubata kurungi muno aba field officers, the parish supervisors bona bali mu field bakore milimo yabo. However abairoho okuburabura mu bantu baitu kwesanga nti tumanyire muno sub county obundi division headquarters na muno mu city and the district headquarters, the city headquarters which is here now. Agu ayongere yashobora ngo kushijuma za register ezecyo bibina cy'ebyobururu nikiyamba buyomwe kandi kikwetenga okugira obuvuyo abo kugira ngo eki kiza kuyamba kutunga hakaruru kabazima omwaka gwa 2026. Embezi member of parliament abarabye sente zinu zokurura nti twabana processing ya batakurungi muno akwese tukazirabyaho. I have to follow up kurura nti there is accountability for this man abokuba tufuna amasimu gakuruga mu bantu bakwa okwana ne bagamba bambagenze na mbere bako expecting abantu abo kuba bali aba electoral commission tibabasangaho and I've been informed nyimanyisibweho electoral returning officer bun register waitu wa city omukyala Asimwe Esther nti only 2 parishes ndezi batalibaneze mu Kabujura na Karongo kiroki nti batuzire but what zone zikusinga za Hoima City 14 abantu bana electoral commission parish supervisors baliyo on field okujuma ebihandiko ebi kutakatandika okubanza 2020 okwezi oku kandi kuza kugenda omumisho okusye 2010 okwezi kwa kabiri omwaka gwa 2025 omukurambura nuko kumwe Nyakato ahikira hamyanya itari yemwe nemwe ahiba ibintu bahandikira abantu aho ashangire ebyo kosa bimwe bibire bitakabahikire kandi obujunanizi bwa butakitongore cy'ebyobururu. However sangira ka challenge ka muntu registers zikayikira site baitu baba update officers balinka bali ha site so nkusaba electoral commission abukubana electoral commission obutukire kuli batugamba the headquarters has delayed ezikerezemu registers zino kuhika ha district oba state headquarters so tukusaba electoral commission yongere mu speed given that obwiro batuhereze butito mu nebiro 20 is not too many days starting today ebiro 20 kuhika ebiro 10 those are 20 days agata. Umuringo ngo gumwe hayongire yashababo abakurebera abantu abarema kureba ngo baba yamba bose amyanya yagiye kureba ngo nabo bashishuma magazine gabo ombitabona byo mu taga register update official ha site interpreting ro muntu akumanya rujungu kandi form eri mu rujungu so tukubantu saba if possible oburano sakujya no muntu akuyambaho abo kuba government process naka tetero alternative B yabajja ku interpreting no kwandikira abantu abo kwatusangirwa n'abantu babiri bonka the update officers mwenanti mugende ku miruka mwewandise mwenna abawezezza emyaka 18 tugende twewandise tusobole okwetaba mu kalulu aka 2025-2026. Esther Asimwe orukurira ebyobururu omuruhoima ayorekire ngo kujuma epapura by'ebyobururu omucekeki bitandikirege kandi yashaba abantu baburijo kubyejomberamo egena kubeerawo buli kanaku kalube lwa mukaaga oba lwa Sunday okuva leero ennaku z'omwezi nga 2 paka ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokubiri 2025 buli kanaku okuva ku saa 2 mpaka saa 12. Gashakwa Gada Saba abwa Sky TV ya Genshonga.